Fáilte arás rinne seo agus a me se ast a bhriain na dhéanaan an trip a dh'Aimeireagaidh ann an foilach an bliana seo. Seo an tresaf video dhéanaan seo. Agus an chéad video bheith mé bhriain mé dhéanaan an slea ísealin ar Australia sa Americatóid agus san darna video bheith mé bhriain mé dhéanaan sneach fad like 10 minutes sé Australia nach a hanam gaf me leiscail. Ach yeah, thuairt mí go raibh mé bualadh ar an bhreathnaid. Agus mar sin ha mé tálaiste rá aníos go bhfuil sin gealta. Seo bhaine agam. Seach ha fés agam gan bí duine gan cost ar an lámh seo. Seo an lámh clís an lámh jazz. Ach ha mé just mo bhreathna orthodoxach agus bhí síne gan cost ar an lámh jazz. Agus thuairt an sagart go bhfuil sin mar thabhairt na bhí fad like bha mé sé is sona rá blianachan a like tá sin mar thabhairt na bhí fad míltin de blianachan. Be sin fear an bíag rian a cosc signet rings is a leithit. Agus thuairt a cuideach like sa tuamh tuamh siar iontúil bí duine a go raibh well han fuil agat a dul díreach as an carach seo gan crí agat agus thuairt an sagart well son nach chéad dul amach bí fuil a dul bhá gach pís den bháig agat gan cria agus son darna dul amach thuairt chaneiltin an sa bhíopal. Mar sin bhí sin a cosc na fáin is an lámh seo. Ach cí san Eaglas Orthodoxach ha dá teirifis ann an teirifis gealaí agus an teirifis crúnaí. Agus go hábhasteach bhí trí chéile mar seirifis a bhean, seirifis pásaí. Ach thuairt an tagart an Americatóid raon go bhfuil easonneolach ar lánanan Ruiseach Americanach like neach a rugh gan America le parent an Ruiseach agus neach as a Ruis agus bí het san a déanamh nan seirifis gealaí an sa Ruis agus an teirifis crúnaí an America ná an rud eile. Agus mar sin bíag duine cha bhíag ag a thula duine rí dul bhean dúi chéile son an teirifis. Agus bha me just mo bhreathnair is maithfidh well bheag sin ma. Agus cuideach leis gan bí sin ann an difeir dúchanan chun an lá pásaí bheag ma bhí cheannte an dóigh go hofagáil. Agus mar sin raon sin an teirifis gealaí nuair a bheith me se an America seo na dealbhan agam. An rud déthacha sin. Thuairt chaith sin ar leabhar like thuairt deasan an pásaí tú me se. An pásaí tú an phrase. Chaneal fés agam. Fiú thuairt sin agus chaith sin gan sagart agus thuairt sin ha sin ar is maithfidh mé na thuairt tú mé dhéanaan dá teirifis agus
sin son an terfis galí a dhéanamh seo agus thuist esan. Thuist esan trí rutan. Son a chiad dolamach thuiste hawa is cheannach dresa. Agus son an dána rut thuiste esan hawa is cheannach fáin. Agus son an tresa bhre thuiste ha barnach an san páiriste a ha a dul dhéanamh flúirichin son an English ar an láin. Agus mar sin nuair a bheith stresa agah cuireadh jolaban thugam agus mar sin ní cínteach go bhí an bouquet a cóirteach a freichart rís an dresa agat. Mar sin son a chéad dolamach chai sin go gan na bhéistin. Chai sin go thuir sin sagart bhíag TJ Maxx a gcópair. Chabhíag well a chéad rut ha TJ Maxx agin an Australia ach sé TK Maxx a helm. Sé sin an a bhú, an a logo, an a concept ach TJ Maxx, TK Maxx, sin neonach. Agus an rud eile in TJK Alphabet Max haró dressig an. Mar sin chai sin go Old Navy agus fa dressig an an sin agus cheannach mi dressa sa rá a feichen a seo has an siomar seo ach chan mé ar son seasamh ar scas go bhí sin a disruptive a thula sin leis an setup agam. Mar sin féimí sibh an dres aichen. Chan bhí cínteach an bhí feichen. Chan na geall. Ha ban caí agus ha flúirichin bia agus cheannach meis an camisole nó cardigan chan bhí óach ar facha an sa galig agus an breid cheannach mi iad an an Goodwill. Ciú sin an dresa. Sé an dána rut a thuirst an sagart hawa agus cheannach fáin. Ag sin rut nach rá sin as mai ní gur scas. Bheit sin díirich an dul gon bíag na fáin san terfis crúni. Seach an terfis gealaí. Agus mar a ha an terfis an Dh'Aimeireagaidh bhí crúnichin out an terfis crúni. Stocha go bhí mé a dul amach an dú ar san crúnichin, well son a bhí a coiad ar crúnichin. San na búistin Grécis an sa bhela seo. Ach caú bheit acin rí fáin a cheannach ar scas gon dúir sin na fáin san terfis gealaí. Seo actually fuddah minute ha fis acam go bhfuil fachal sonar ar deann sa bhealach son Godfather. Well, ha fachal sonar ar deann san step from son Cormala Ciú. Sin an Godfather rama. Agus hanéal sin an dul an bhí esan a tíad ag Australia son an pásach, mar sin bí an Godfather acamsa. sé rá sonrich san terfis bheit sin sponsa an sa bhéle. Son gachhá cudramach mar sin san tuil óstoach bí sponsa ann. Ná cúmbara stocha go bhfuil sin an fachal an sa Grécis, chaneal Grécis agam. Nuair a bhés tú ná leanamh, nuair a bhés tú a básteach sé
godfather and your godmother and your godparents. A fi sin a gra am so fi ach be like godparents down son and terravish. Policy kudjach. I guess good trich be sin Jira can best man your best woman. Ach fi sin your smine well they get ma nan be a get nan godparents aking mar sin godfather Agam and Dh'Aimeireagaidh agus godfather Agam an in Australia agus fa sin is smike gro sin like poetic as a fa sin like a fa sin ha fáin agam ha da anya agam nicht. Agus is gas go bhfuil seo like a chéad páirt an theravish policy ha sin an áidir neánach a nicht. Gas nach heil sin pásach well channeil sin pásta ach nan beag sin a dialog agus chafiach ach nan beag beag féimaching de fós san English ach channeil sin pásta ast mar sin sé áitir neánach hain ha seo ach caí bheit sin há biranach gon dachar sin agus yeah seo na dialog. Agus sin é son an dí be seo an tres of video mar sin is stocha nach bíach ceir video now a chi sin bí mé an áitheachting.